unothando
ivesi lesihlanu. Kepha ngiyathanda ukunikhumbuza noma kade benikwazi lokho ukuthi inkosi lapho seyiqedile seyisindisile abantu ibakhipha ezweni laseGibhithe, yabuya yababhubhisa abangakholwayo nezingilosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya, izigcinile ebumnyameni ngezibopho uzaphakade kuze kufike ukwahlulela kosuku olukhulu. Incwadi kaJeremiya ishumi nanye, sahluko seshumi nanye, ivesi lokuqala. Izwi elavela lifika kuJeremiya livela kuJehova lithi, yizwani amazwi alesi sivumelwano nikhulume kubantu, kubaJuda nakwabakhileyo eJerusalema ukuthi kubo, usho uJehova uThixo kaIsrayeli uthi, ngathukwe lo muntu ongalaleli amazwi alesi sivumelwano engabayalela sona oyihlo msukwana ngibakhipha ezweni laseGibhithe eziko lensimbi, ngithi lalelani izwi lami nilenze ngakho konke enganiyalela khona niyakuba abantu bami ngibe uThixo wenu. Njengoba sibuthene singabantu abamenywe uNkulunkulu. Amen. Amen. Lembhalo esifundayo yebufakazi bokuthi uNkulunkulu usewake wafika nangesikhathi esingaphambili kubantu bakhe, wahlala nabo, wakhuluma nabo, wabafundisa, wababeka endleleni athanda ukuba bahambe ngayo. Indaba elikhulu ke inye, indaba yokuhlubuka. Imvama yethu siyezwa kodwa bese sehluleka ukugcina ukuhamba kaNkulunkulu. Lokhu kwehluleka kwethu kuhamba nezinto eziningi. Kodwa okukhulu kakhulu iza khanyisana
tate Bafowethu notate. bengikhuluma ngendaba yabantwana abakhethiwe nababiziwe ukuthi uNkulunkulu akaqali ukwehla ezulwini ahlale nabantu abathandayo kodwa uma kubonakala kuyinto elikhulu abantu abakwemukeli ukuhlala noNkulunkulu uNkulunkulu mayesemningi phambi kwabo enomsa ebenzela yonke into abayithandayo nabayicelayo baye bahlubuke baye baqale ngokumejwayela uNkulunkulu bamenze abelula bamenze afane nezihlobo zabo bamenze afane nabangani babo bese kubalula ukukhuluma yonke into ngaye nengamanga nengamaqiniso ingahlukani kufane nje njengoba abantu besuke bekhuluma phakathi kwethu sonke singabantu omunye komunye uma ubuka imibhalo le ekhona ibukeka sengathi yayakhelwe thina ukuba sexwaye sesabe singavumi ukuba uNkulunkulu lo simejwayele simenze angabi lutho kodwa uJuda uyasilahla ngecala uthi uNkulunkulu wabuye waphinde emva engaqali ukwenza wabheka wathola ukuthi khona abantu abangakholwayo abangakwemukeli ukukholwa ngeinhliziyo zabo eziphelele wayesiyababhubhisa ngesikhathi uMosi ehamba nabantu kuningi akwenza okwakuphambene noNkulunkulu engakwenziswa ukuthi uyedelela wayemesaba kakhulu uNkulunkulu ekwenziswa ngabantu ayehamba phakathi kwabo bemsola zonke izinsuku behlala njalo bembeka amabala kuhlala njalo kubo kukhona ukuthi mhlawumbe thina singakwenza lokhu akwenzayo mhlawumbe uMosi thina singamedlula lezi zinto zangena kulaba bantu zakhula baze baba nesibindi base beyamqonda baya kuye bathi Mosi okhora benodatana sengathi uzethwesa kakhulu lo msebenzi owenzayo nathi singcwele njengawe awungcwele wena ngaphezulu manje lokho kwenzayo singakwenza msake ukuzethwesa kakhulu zamkhathaza uMosi lezinto zahlala enhlizweni yakhe zaze zabaningi kusasa bafune lokho kusasa bafune lokho
kwaze kwathi nangamzukwane ehamba emhlabeni uNkulunkulu wayesemthola enebala wathi yabona ke abantu bakini laba abakhonze kangaka abazi ukungcwaba wena ngoba wangona ngathi mangikuthuma ngithi phana abantu bami amanzi wakwenza kwaba sengathi kusuka kuwe wangakwenza ngendlela yokuthi kusuka kimi mina mnikazi walaba bantu othi ke ubaba makwa ngomunye umuntu uMosi uNkulunkulu wayezomfaka esihogweni uthi kodwa akakwenzanga lokho ngoba kwakunguMosi manje ke umbuzo omkhulu esibhekane nawo ngalesi sikhathi esiphila kuso ukuthi sifanele yini thina ukuphikisa uNkulunkulu sifanele yini thina ukuthi uNkulunkulu simkhombe ngomunwe emehlweni ngaphezulu kwayo yonke lemibhalo engaka ebhalwe ngabantu ababethandwa benjengathi nje uNkulunkulu ayeze kubo njengathi wasikhetha phakathi kwabantu abaningi wathi ngiyawathanda amaNazaretha ngifuna bekhona kuleli izwe lakwaZulu wayesethuma uShembe wayesempha inhliziyo efana neyakhe le akhuluma ngayo uSamuel uma ethuma uDavida uthi hamba uyongijobela umuntu wami ngimtholile umuntu onenhliziyo efana neyami esho ke uDavida uShembeke uNkulunkulu wayemphile inhliziyo efana neyakhe Shembe wayemesaba kakhulu uNkulunkulu nokubekezela ayikho into ayesaba njengendaba kaNkulunkulu engathandi ukuzenzela entweni kaNkulunkulu wayahlale njalo ngokulinda ahlale njalo ngokuzikhokhela ahlale njalo ezibuza ukuthi Nkosi ngisahamba kahle njena na asengiphambukile na ekwesaba konke okwasezulwini nabantwana bakhe ebafundisa kanjalo ethi bantu bami noma kungaba njani kube njani ningamsoli uNkulunkulu akasolwa noma wehlelwe yini engakanani ungaze wathatha lobuhlungu obuzwayo bese uphendula ulaka bese ubhekisa kuNkulunkulu uNkulunkulu akenziwa njalo ngikhulume ngezinto zakhe uShembe ezazimehlela ezibuhlungu nezixakile nokungathi umuntu wasemhlabeni ebuka azibuze ukuthi kwakufanele ngani ubaba mkhulu ehlelwe lezi zinto ngoba uNkulunkulu wayenaye emningi kangaka ngoba noma ayempofu Shembe ezintweni zonke kodwa uNkulunkulu wayemningi kuye mawufuna indaba kaNkulunkulu wawuyithola yeve ibe ngaphezulu kokucabanga kwakho kodwa zazimehlela uNkulunkulu uma uphambi kwakhe uyakufuna
akubheke ukuthi lo muntu usekhona yini phambi kobuso bami noma sengedwa. Ziningi ke izinto ezibehlelayo abantu lapha emhlabeni, kodwa nina imfundiso yenu yokuthi noma yini ekwehlelayo sondele kuNkulunkulu uzibike kuye. Nkosi, ngihluphekile nje. uNkulunkulu abesiyakubona ukuthi umntanami noma ehluphekile njalo kodwa uhluphekele kimi. Inhliziyo edabukile uThixo akanakuyidela. Uma idabukile inhliziyo yakho idabukele bani? Noma idabukele yena uNkulunkulu, noma kukhona okunye ozethembisa kona okusemaceleni. Ngikhuluma ke indaba ukuthi ningamangali. Uma nibona abantu bembethe ingubo emhlophe efana neyini kodwa bengafani nani, bengahambi njengani, bengenendaba noNkulunkulu, bengenamsebenzi nokuthi uNkulunkulu uthini, nokuthi uNkulunkulu ulindeleni kubo. Incwadi engiyifundile enye indaba kaJeremiya, wayethunywa uNkulunkulu uqobo lwakhe uthi hamba Jeremiya umemezele kulaba bantu abakhile ezweni lakwaJuda nabakhile ezweni laseJerusalem, uthi ngithe kubo ongasinaki isivumelwano engasenza noyihlo awubhubha, kodwa wafica inhliziyo yabantu seyonakele. Bakhona abantu abembethe ingubo emhlophe kodwa ongeke ubakhiphe ekubulaleni abantu. Abanye ngeke ubayekise inhlamba impilo yabo. Ma umuntu uzela shona engethukanga umuntu akezwa kahle, uyabona sengathi akulungile. Lezi zinto ziphambene nemiyalo uNkulunkulu asiyala ngayo. Mawushembe efika ekhuluma nathi wakhuluma ngemiyalo kaMose, le miyalo ekhona lapha encwadini. Wathi gcineni iyona le okuthiwa ngizoyivuselela lapha phakathi kwethu, ngoba zase ziningi ihlakaniphi zenkolo ezazichaza inkolo, beyichaza ngendlela abafuna ukuthi thina sibalandele ngayo, hayi le kaNkulunkulu. Ngithi kini ke uNkulunkulu uzibabazile phakathi kwenu. Amen. Wenza into enkulu, umhlaba wonke ubumangele, umhlaba wonke ungakholwa, umhlaba wonke uzibuza ukuthi how uNkulunkulu angalahla abantu abaningi kangaka ngecala na, avune laba abayingcosana kangaka na.
kwase kutholakala ukuthi lo uNkulunkulu abakhuluma ngaye abamazi. Lo uNkulunkulu uNkulunkulu wasezulwini. Akanasikhathi nesibalo zabantu. Unesikhathi kakhulu. Seqiniso ukuthi iqiniso lona liphi lingaphi. Ngiyabonga kakhulu isibindi senu uNkulunkulu aniphe sona. Amen. Sokuba nibekezele isikhathi ebesinzima kakhulu. Sengathi uNkulunkulu anganibheka kuningi enikwenzile. Eninikele ngakho nangemphefumulo yenu. Nangezimpilo zenu. Ninikelela ukuba uNkulunkulu afihlwe lesi sikhathi sokunqoba. Sengathi uNkulunkulu ke anganikhumbula kuyo yonke imizi yenu. Amen. Angabi khona umuntu odingayo noswelayo phakathi kwenu. Amen. Namashumi amabili nesishiyagalolunye. Ikhulu namashumi amabili nesishiyagalolunye. Ngicela umunye ohlabelele inkosi ukuthi siphakame lomhlangano.
sibona abangathandi Baba, siyabonga Nkosi umusa nothando lwakho lokuba Nkosi usaluse usibheke Nkosi kuzo zonke indlela esiphila kuzo. Siyacela Nkosi yasekuphakameni ukuba ube nathi njalo konke Nkosi ukuhamba kwethu bese sandleni sakho. Konke Nkosi ukuphila kwethu bese sandleni sakho. Siyacela ke Nkosi yasekuphakameni ukubuthana kwethu ukubusise wena. Usiphe Nkosi okuhle okusifanele ngokuphatha Nkosi igama lakho ngokungcwele. Siyabonga ke Nkosi kusigcina nokuthanda kwakho. Usithande wena Nkosi njalo. Ungasilibali ungakhohlwa ukuthi singumsebenzi wezandla zakho. Beka kuwe Nkosi konke ukuthandaza nokukhuleka kwethu. Ngesakho sodwa isandla nanini kuze kuphakame. Amen.